Kertong jang keseng Kongres ubah pencingan NCA mul jingkren ha ke jingelang pajba kabala long ha mau khar pinthor kra ha kaba ula kinthok persya ya ke sorkar MDA ha kabai dei bat ke kompenya ya ke investment Meghalaya agency. Ubah pencingan NCA mula smai ban yada ya ke nongshong shnong da kaba khanglat ya ke jingshim jaka jubor na ke benta ki projek karkhana. Ula kular ban yakun na kabenta ka hok jong ki pat khasi ubas em ula kular ru ban kwanra yakilat ka mai ka ji ki bakhambha na kabenta ki samla lada usha jin ula kentu yaki nong tap word ban kentat yaki matrikam jong ka MDA ban jit ya kaseng kongres na kabenta ka jingkala ka bachisha ka jingkren jong u kala yo ya ka jingkershan ka bajur na ki patba. Kita penai ke sorkar Meghalaya kementerian yang katakan IMA Investment Meghalaya Agency hana banlung bantian lor yang gendau Islam hari kasih hak kerteng jong IMA ngasiap ting bayo ki thian lor gendau ka gendau ka pasundor tang arspa kan kiu hajar ibaduk ki bajenjar hak kata por insam ki bantian wal ka gendau bansong hari lajong Bungtang hilang ham, yang ada district council, bansin syar dekat kongres parti, kapan ailat yang sorkar, bahkan rai balik kat pemon, yang kibriau di jongi, hari lom kasih jongi, dalam video yang kajuk ke parti, ngasiap tiang yok ba, ideitan ki Robert Stam, jong ke sorkar Meghalaya.